Sneg je bil, a ne? Na cestah je včasih tudi črn, recimo, če je umazan od peska za posipanje. Včasih najdemo tudi kakšno rumeno fliko, ki je zrisal kakšen Martinov lulček. Nisem pa še videl rjavega snega. Namreč bil sem sredi gora, tam na 2400 metrih nadmorske višine v Andori in tam so bili doslej navajeni, da je bilo okoli njih naravno bilo celo za prvomajske počitnice. Konec februarja pa je bila tam res doslej še vsakič prava zimska bela pravljica. No, doslej. We have winds from the south, hot winds from the south, from the Sahara Desert, and these winds are taking sand from the desert. That's why the snow is brown. From Sahara. Yeah, from Sahara Desert, yeah, exactly. That's why we are getting this colored snow, which is not bad. I mean, it's very bad because It's bad. yeah, the temperatures are raised and everything, the snow is melting, so it's a disaster. So you feel the global warming here? Yes, a lot, yeah. I mean, some years ago we had 2 meters of snow right now here. But every time now it's getting much less. Prav ste slišali. Saharski pesek, ki nam tukaj v Sloveniji ponavadi avtomobile umaže pozno spomladi oziroma zgodaj poleti, je letos andorski sneg pobarval že sredi februarja. No, mi smo po tem rjavem snegu vozili s čisto energijo na elektriko in to je seveda 100% dejstvo. Če pa smo s tem tudi pomagali Andori in pa okolju, ali pa smo pomagali samo velikim korporacijam pa bruseljskim politikom, no, to pa naj ostane za, verjamem, da zelo žgočo debato. Se vidimo jutri.